drugi kralju Pero. Dobro večer, dobrodošli u Sklopku. Sa nama su naravno profesor Branislav Filipović, šef katedre anatomije i magistar psihijatrije s Medicinskog fakulteta u Beogradu i član simpatizer Srpskog narodnog pokreta Zbor i predsjednik Stevo Kotaraš, Dinarski četnički pokret Vojvoda Momčilo Đujić. Ajmo sada četnici, ravnogorci, ljotićevci, nedićevci, uživajte u sljedećoj numeri. Dobrodošli u Sklopku. Srpski sine, kad ćeš doći do planine, kralju Pero? Srpski sine, kad ćeš doći do planine? Do planine ravne gore, gde se srpske čete bore, do planine. Srpske čete bore, pa da vidiš Čiča Dražu i njegovu gorsku stražu i da vidiš oficire, oficire, komandire. I Pavlovića i da vidiš Kalagića, Račića, Paloševića i da vidiš to Sokola, komandanta Krajiškoga, komandanta i Vezića i Ljubu Jovanovića. Sa Kosmaja Vojovića i da vidiš Šumagijskog Tića, Duju Smiljanića. Neška Nedića, Valjevca, Tufekđića od Pocerja i da vidiš Sokotića, Tića, Dobricu, Đukića. Pavloviću, srpski sine, ti si vođa omladine, ko tebe se svako javlja, ti si vođa Pomorja. Još da vidiš 100.000 Tića Karađorđevića i da vidiš 100.000 Tića Karađorđevića. I evo nas, čuli smo i vidjeli ovu pesmu Kralju Pero, Srpski sine. Neko veliča kralja Pera prvi, neko mlado kralja. Recite mi, gospodine Filipoviću, doktore Filipoviću, uopšte druže, mislim, malo mi druže Branislave, zvuči to, ne daj Bože, kao da ste komunista, ono, da vas nazivam druže. Daleko bilo. Da. Nego, iskreno rečeno, mi se tako zovemo jedni drugi. A recite mi zašto u ovoj pesmi spominje se Nedić, srpska majka, ne spominje Ljotić? Ja ne znam da se u Kralju Pero pominje Nedić. Ja mislim da se ne spominje, da. Ja ne znam. Ne spominje se. Trebalo bi da treba da znam celu pesmu na pamet, trebalo bi. A znate li ovu pesmu na pamet? Znam i naše pesme. A koje su vaše pesme? Naše pesme su jako lepe. Znate, mi smo jedina Dobro, da čujemo jedan organizacija. deo. Čućemo. Da vam kažem, mi smo jedini organizacija koja peva o svojim mrtvima. Recimo, između ostalog, nijedna druga organizacija u Srbiji nema pesmu koja svoje mrtve ne zaboravlja. Mi ih ne veličamo, ne mistifikujemo. Mi znamo svoj put, jel?
Ali mi smo jedina organizacija koja svoje mrtve ne zaboravlja. I zato kažemo mrtvi niste odruzimili. A šta vi tražite sada kao organizacija, kao zbor Srpski narodni pokret? Mi ne tražimo ništa, mi Kakvi su mnogo vam dajemo. ciljevi? Šta dajete Mi i kakvi su vam ciljevi? mi dajemo želju, jednu pre svega želju da se ovaj narod, obezboženi narod, pre svega oboži. Ovaj narod zahtjeva duhovnu obnovu. Znači, naš cilj je prvenstveno duhovna obnova, pronalaženje ljudi koji su sposobni za duhovnu obnovu srpskog naroda, pre svega, jer bez duhovne obnove vi ne možete obnoviti jednu naciju. Srpski narod, moramo se pogledati u oči i reći jednu istinu, srpski narod je duhovno posrnuo. Kako povratiti poverenje, kako narod da počne da simpatiše Dimitrija Ljotića, njegovo delo, njegov lik? Nastavak. Pazite, mi smo od komunista nasledili, nažalost, od tolike duge njihove vladaštine. Komunisti su uradili to što su Oni su uradili. napravili, da, ali oni su u ovom narodu usadili potrebu za obožavanjem dela i lika. Zato sam vas večeras izvao, doktore Filipoviću, da kažete istinu. Znači, korpus delikti je ono što znate. Nego misao. I za našu lepu misao zbora. To je ono što komunisti pričaju nešto drugo i komunistička istorija, naši školaci što su učili, znači učili su sve najgore o čoveku koga upravo vidimo na ekranu, Dimitriju Ljotiću. Znači, hajdemo da čujemo vašu stranu, vašu istinu, znači možda će se to nekada u istorijskim knjigama i zabeležiti. Zaista istina, znate, komunisti nemaju svoju istinu, ali imaju laž. Evo znamo za Dragišu Cvetkovića, Niš je opet rehabilitovao i ulica, bulevar i sve ostalo. Znači koji je sarađivao sa Mačekom i ostalo. Znači bio je prijatelj vaših deda. Jeste, bio je blizak prijatelj. Zašto se ne bi rehabilitovao i Dimitrije Ljotić? U školu sa njegovom ako ima razloga za to. Mi smo krenuli, Dimitrije Ljotić nikad formalno nije osuđen. Njemu su skinuli glavu mnogo ranije, 22. aprila. Komu je skinuo glavu? Koga je bacio u Jarugu? Ono što ja lično mislim da je to delo engleske obaveštajne službe, da je namešten poziv Vojvode Đujića i ondašnjeg patrijarha Gavrila Dožića, koji se također nikad nije vratio u Srbiju. I slučajno Slovenija, ali ovog puta ne Ljubljana, gdje je napravljen zbor, nego Ajdovščina. Nadali su se da će od saveznika dobiti određenu zaštitu, jer su mislili na određeni način za koji su smatrali da je saveznicima prihvatljiv. Naravno, prevari se ujede Meguja. Sa druge strane, Ustaše su imale pomoć katoličke crkve, ogromnu pomoć katoličke crkve i pacovske kanale. Srbi su, nažalost, bili prepušteni Englezima koji su ih ostavili mnogo puta u istoriji do tada, pa i tada, 1945. godine, tako da je Dimitrije Ljotić smatrao da je to moment kada treba prevazići sve nesuglasice, objediniti sve nacionalne snage, ojačati i krenuti u borbu protiv komunista. U tom trenutku kad je počeo to da radi, zajedno sa pokojnim generalom Mošickim i još nekim ljudima, Marisa Petrović je recimo preživeo Kočevski rok, to je vrlo interesantno. U tom trenutku je usledio taj nazovi poziv od Vojvode Đujića i patrijarha Dožića i desilo se to što se desilo, da je vozač imao dioptriju -11, da je bio sumrak, loše vreme i da je Dimitrije Ljotić svoj život završio 22. aprila. A zamislite, molim vas, vozač, profesionalac koji je vozio tako uglednu ličnost, nije bio profesionalac. On njemu dodeljen, ja mislim da on čak sa dioptrijom -11, nije dobro ni poznavao. Kako je mogao da ide na put sa takvom dioptrijom? To je moment kada se ne bira ni vozač, ni sredstvo, ni vreme, ni moment, ni trenutak. Nego da se požuri u Zagrljaj Vojvodi Đujiću. Vojvodi Đujiću, sigurno. Vojvodi Đujić je bio nezaobilazna stavka. On bio siguran. Da li je Ljotić bio siguran da ide baš tamo? Ili ide u Ponor? On je očigledno bio siguran da ide u Zagrljaj Đujiću i blagoslovu patrijarha Dožića. Znate, to je sasvim jasno, evo, iz ove perspektive to se tako jasno vidi da on je vidio tu otelotvorenje svoje ideje i nije častio čas. Zato sam rekao, on je bio čovjek vrlo dosledan u svojim stavovima i to se pokazalo, nažalost, i u momentu smrti. Plašim se da je cela igra bila igra engleske obaveštajne službe, kao i u ostalom i propast generala Mihajlovića i veličenje Josipa Broza. Šta je, pustimo Broza. Ne možemo pustimo Broza. Dobro, recite malo kasnije. Dobro. Šta je još, pored toga što je Dimitrije Ljotić, o njemu pričamo večeras, i pomalo Momčilu Đujiću, čuvenom Vojvodi iz Čikaga, znači hrabrom. Šta je pored tog epiteta nacionalista još u nastavku Dimitrije Ljotić? Ja sam vam rekao, nacionalista vernik, Srbin pre svega, čovjek kome je srpstvo i porodica bilo iznad svega.
Znate, i sadašnja naša maksima Bog na nebu, kraj na zemlji, domaćin u kući, u suštini je to ono što mi sada nudimo srpskom narodu. Počeli smo pričati, srpski narod, nažalost... Jel može kod vas da se učlani u vaš zbor neko ko nije srpskog roda? Pa, da vam kažem... Recite iskreno, vidite, malo ste zapeli. Ja sam zapeo zato što... Recite da ne može. Recite da ne može. Neću da kažem. Zato što... Kod četnika može. Četnici imaju i muslimane i Hrvate. Neću da vam kažem zato što ja o tome ne odlučujem. A kod vas izgleda ne može. Pa recite, budite iskreni, molim vas. Generalno ne može. A zašto ne može? Generalno ne može. Generalno ne može. Ja o tome ne odlučujem. O tome odlučuje predsjednik Srđan Makaja, naš drug. Čovjek koji je podneo veliki teret, da vam kažem, i... Dosta ste kontroverzne ličnosti. Mislim, niste gospoda, niste braća, kao četnici ravnodvorci, nego ste ravnogorci, nego ste drugovi. Kao masoni, kao komunisti. Masoni nisu drugovi, oni su gospoda. Pa da, oni se zovu drugovi i brata. Oni su braća. Oni su braća i gospoda. Mi nismo, mi možemo i kažemo neki put braćo. Zašto ne može neko ko nije srpskog pravoslavnog roda, znači da se učlani u zbor, Srpski narodni pokret zbor? Zato što Srbe mogu da razumeju jedino Srbi. Pa pokazalo se štetnim. Pokazalo se, ne samo što se pokazalo štetnim. Gledajte u osnovi. Srbe mogu da razumeju jedino Srbi. Kao što Hrvate mogu da razumeju jedino Hrvati, samo nek mi neko objasni šta su Hrvati, pa ćemo onda da razgovaramo. Dobro, to nam je objašnjavao u mojoj emisiji mnogi su objašnjavali. Doktor akademik Jovan Deretić više puta. Prema tome nema potrebe da se na to vraćamo. Ali mene interesuje Dimitrije Ljotić, molim vas gospodine, doktore Filipović. Govorimo mi o znači, sadašnjem trenutku kad Dimitrija nema više. Pored toga, nacionalista, znači vernik. Dobro. Da li je imao još neki naziv? Mislite, da li imaš neku karakteristiku? Tako je. Ja sam već nekoliko puta rekao još... Quisling, fašista. To su sve komunistički nazivi. On Quisling nikad nije bio. To sam rekao. On je rekao svojim ljudima da se kada dođe do borbi, da stupe u redove i da se bore. Prema tome, on Quisling nije bio. On nije ni bilo koji način potpomagao nemačku okupaciju ovdje. On je samo se trudio sa svojim ljudima da izvuče što više srpskih glava. Shvatite, Nemci nisu bili neko s kime se igra. I Nemci su zaista smatrali 100 Srba za jednog Nemca. Oni nas i danas tako tretiraju, ali niko to neće da prizna. Znate, i zato je priča za kragujevačku tragediju koju ste već spomenuli. Nije pitanje da li je peti dobrovoljački odred koji se našao zarobljen u kasarni u momentu kada su Nemci opkolili Kragujevac i nije mogao ni da izađe napolje, da li on mogao nešto da uradi? Nije mogao ništa da uradi. A sa druge strane, pitanje je ko je odgovoran za ubistvo nemačkih vojnika. Jer to znalo se. Nemci su tada bili u naponu snage, došli su, smatrali su da treba, bili su pred Moskvom. Prema tome, to je bila sila s kojom se nije igralo. Dobro, ali Dimitrije Ljotić je sarađivao, bio okupatorski, fašistički saradnik. Dimitrije Ljotić nije bio ni okupatorski. Nije sarađivao sa Nemcima i ostalim okupatorima. Ako se saradnjom može smatrati... Nemci su bili fašisti. Nemci su bili nacisti. Nacisti. Nemci su bili nacisti. Jeste. Oni se njima prinudno sarađivao. Nije čak ni sarađivao. Prinudno. Kako mislite prinudno? Sad će da čujete. Ajde malo strpljenje. Ne, ja sam strpljiv. Nestrpljivi su gledaoci da saznaju istinu. Odlično. Istina je u sljedećem. Dimitrije Ljotić nikad nije sarađivao sa Nemcima u smislu vojnih akcija. Sem u određenim momentima kada je sarađivao sa jedinicama Koste Pećanca, odnosno u nekim momentima Draže Mihajlovića kada je trebalo ići u akciju protiv komunista. To su jedine saradnje Dimitrija Ljotića. Dimitrije Ljotić i Srpski dobrovoljački korpus i organizacija Zbor, koju vi osporavate srpski naziv, možda jeste neki kompromis sa Slovencima bio u trenutku, ali se sada kod nas odomaćio. Kao što sam rekao, Zbor je srpska reč. Prema tome, ceo korpus sve su srpske reči u globalu. Slažem se. Pristalice Dimitrija Ljotića su pomagale, ne samo što su pomagale, što su vadile Srbe iz nemačkih zatvora, što je bilo često. Sa druge strane, vi ne znam koliko znate, 10. dobrovoljački odred koji se nalazi u Vrnjačkoj banji je pomagao da se prebace izbjeglice iz Bosne koje je Nedić pustio 1941. godine da ih Ustaše ne pokolju. Od 1941. godine granica na Bajnoj Bašti, danas granica kod Višegrada, je bila otvorena za sve srpske izbjeglice, obezbeđivali su je jedinice Srpskog dobrovoljačkog korpusa. To je malo ko rekao, a komandant tog petog odreda
je snimio onu čuvenu fotografiju na osnovu koje je kasnije napravljen, Dragoslav Stojanović je napravio onaj plakat Majko Srbijo pomozi. Dragoslav Stojanović je streljan zbog tog plakata, a komandant Vučković Lautner po nadimku, on je voleo fotografiju i teo je da ovekoveči taj moment kada srpske izbjeglice prelaze na ovu stranu. I sa druge strane, i dan danas postoji, među Ljotićevcima se peva pesma iz Granika, znate. Recite par rečenica, stihova. Suze i krv brata, sad, setit ću se kako ide, možda bih mogao da eventualno da otpevam, ali... Otpevajte ako želite. Nemojte da pevamo. Uglavnom se jesu, poneli su me emocije jer je pesma vrlo teška i vredi. A kako će poneti emocije stanovnike večeras Topole, Kragujevca i ostalih mesta u Šumadiji, gde su Ljotićevci mobilisali mladu decu, mušku i... Ljotićevci nikad nisu mobilisali. I ubijali. Mi smo se zvali Srpski dobrovoljački korpus. Mi smo bili dobrovoljna organizacija i nikad Srbi nisu... Recite nam par stihova, gospodine Filipoviću. Ja vam kažem, sad pokušavam da se setim cele pesme. Da li vas Zbor slavi krsnu slavu? Zbor, naravno, slavi Đurđevdan. To je naša krsna slava. Sigurno da slavi. Imamo svoju himnu, jel? To je Vojska smene. Svoju zemlju nosi, novu zemlju nosi. Hrabro ko izmora val, voljom, radom borbom ona se ponosi, verom u svoj ideal i naš refren je napred drugovi, novo vreme stiže, napred drugovi, pobedi sve bliže. Kakvoj pobedi? Pobedi misli i ideje